Sanibonani wey'ngane zakwethu, ngibingelele. Ngiyathemba nonke niyaphila nibe nosuku oluhle. Lapha ngiza nokuthi i-Kaizer Chiefs ingakhona kanjani ukubamba i-Sundowns le eshaya i-Pirates ngo-4-1 yabuya yashaya i-TS Galaxy ngo-4-1. So i-Kaizer Chiefs engicabanga ukuthi u-coach wethu akayeke ukusebenzisa le formation le ekuthiwa i-4-2-3-1. Ya, leyo formation leyo yenza ukuthi ama-CDM ethu lawo 2 angazazi, uthole ukuthi bagcina nje bebhayiza bengabonakali ukuthi benzani isikhathi esiningi. Yabo, sengawubonile uthole ukuthi omada abasabonakali ukuthi benzani phakathi, awusaboni umuntu odlala i-deep six no-i-box to box akasabonakali lapho. Yabo, ngokubuka kwami i-formation engasetshenziswa u-coach ukuze akhone ukudla i-Sundowns i-4-2, 4-4-2, asiyeke kanjalo, 4-4-2. Epaleni akakhiphe uVuma, asiqale Peterson kuthi kwi-right back yethu sifake uBlom bafowethu. uBlom ukudila ne-1v1 uyakwazi and u-clean. Uyabo, asiyeke i-mistake le ayenza sidlala ne-Pirates last minute leyana, siyeke leyo. Sithi kwi-left back yethu ngoba asinayo i-left back, uMashiyane vele akekho, asithathe lo mjida lo uFroster. uFroster akadlala unamba 3 wethu, unamba 3 wethu. Kuthi-ke u-4 no-5 wethu uzobanjwa vele amajida la ehlala vele edlala, aseyijwayele ayihlale edlala uMiguel noDoki. Yebo-ke, bese siza la kwi-right midfield yethu esasiyibiza i-7 yakudala, ya i-7, sithi nje i-right midfield esikhathini samanje siyithathe siyinikeze uPulemodi. Ngoba uPulemodi uyakwazi ukukhathaza, uyakwazi futhi ukubuya azo-assist-a la emuva isikhathi esiningi and uyamlalela u-coach. Yabo, noma u-coach-ke enze i-blunder ukuthi amkhiphe kuleya game le esadliwa kwe-SuperSport, kwakumele amkhiphe kuleya game because asikho kuleyo game leyo. Uyabo, kube nguye kuthi la esiswini abantu abazodlala i-double six, faka uCele, ufake uMthethwa. Ya, Cele noMthethwa. Ya, uMthethwa nguye ohlalayo, akahambi uMthethwa, uyayimela la esiswini, uyayimela uklina yonke into bafowethu. uMthethwa uyayimela, engahambi, mayehamba uhamba ukuyela emuva, hhayi ukuyela phambili ngoba akekho mnandi mayeya phambili. Yabo, uyela mayehamba uhambela ukuyo-assist-a i-defense yethu kuphela. Yabo, bashaye i-double six kodwa oyi-1 uyahlala, oyi-1 uyahamba. Kuthi-ke ngale kwi-left sidlale ngalo mjida lo uLelephu ngoba ku-left midfield yethu kube uLelephu. Ya, sidlale ngaye ngale. Sithi ey'trakeni zethu sowu-2 sibuyisa uDupreez bafowethu, sibuyisa u-Eshel Dupreez, siyamdinga. i-Sundowns makunoDupreez ayikhoni i-defense ku-Overlapping ngoba iyamazi ukuthi u-fast. I-defense ye-Sundowns is very very slow bafowethu, slow. Yabo, so masibuyisele uDupreez so bese sibuyisa uDupreez ehambe nalo mjida lo esimsayinile futhi ku-SuperSport, lo esimsayine ku-SuperSport uMorris, bebe yi-2. Amakhalati wethu awakhathali ekupreseni, azokwazi ukubapressa lapha phambili, awakhathali amakhalati bafowethu, sonke siyawazi. So yibo abantu abangasinikeza ukuthi bebakhone ukubapressa lapha phambili, labantu bengakhoni ukuqala ibhola emuva ngoba la bantu labana bane-stamina
ba-fast. I-defense ye-Sundowns very very slow, yabo. So i-Sundowns thina ngeyi-one mele singabavumeli i-Sundowns ukuthi i-build-e ibhola ingene nale ebhokisini, ingene nale center. Yikho ngithi umthetho leya 6 kumele umthetho ahlale, umuntu kumele ayaluze ucele, and ukuyaluza ngakho ucele, ukuyaluza ukuthi uyapressa phambili, upressa nale 3 le yethu lapha phambili. Mina i-2 yethu le laba phambili uDu Plessis noMorris upressa nabo kanje, yabo. So kanjalo mfethu, ama-fullback ethu lawa asesayidini enga-overlap, ayihlalele emuva, adlale nje i-3 le yakudala ethi siyama asihambi, ngoba uRibeiro uyabulala ngama-killer pass leya mjida luyana, unzima kakhulu ama-killer pass. So leya muntu labantu kumele beshaye i-3 le yakudala ukuthi asi-overlap, sihlale emuva kuphela, yabo. Kanjalo-ke singayishaya i-Sundowns bafowethu, singayishaya i-Sundowns. I-Sundowns iyashesha ukudideka once kwaphela 30 minutes ingakakori, iya-fast track i-Sundowns kakhulu, yabo. Nawe ugcine usuyibona sesiyi-Sundowns le, oh yabo. I-Sundowns izokuphanisha uma isasuka, yabona. Wakhona ukuyivumela ukuthi ikore igoli ku-1 to 15 minutes. Uma ukhona ukuyibamba lapho 1 to 15 minutes, wakhona ukuyibamba lapho i-Sundowns, uzoyidla, yabo. 1 minute to 15 minutes kuleso sikhathi leso, wakhona ukuyibamba lapho i-Sundowns ingakhoni ukukora, i-Chiefs iyoyiwina leyo game, yabo, iyoyiwina. Mara masingakhonsida within 7 minutes, 8 minutes, i-Sundowns iya-lead, iyoshaya i-Sundowns. Ngiyabonga bafowethu.